Hello guys, this is Inajoma Comedy kabisa ndani ya Ndizi TV. We like to appreciate you guys, mmetusaidia sana, subscription, sharing, hizo zote. By the way, thank you very much. Tunasema asante. More to come. Ngirogo ngora ya telingi ya. Ingi. Mwana vibe mpaka ameingia kwa box. Alafu chosali tata. Ano musani ono. Ngosali ya. Ano musani ono. Njoma tenga ntiko konya basani bana. Bone kiongonya. Dai. Gani metingi jagara. Maite ni sukangi ngango dai. Nuruji tiga kongo na kana ndo. Nuruji. Tigane ngindoke. Adil ngondi nana uli unotu na moki ne stadio so kwa west mistari ya ubando ndo nyakora kitu kwanye tubuta goji unyirani urochu uli ate taturiye wabesa butu toramuke njoma itimbu yango tike mine tigana story na girendere nkomo katira nayo cyo mukatira ya gitina mukatira bana na batenga na batu abatu mwana tumanyepi ya tabebeti koraika tigana chistu chu mano uli mora uli jiza cha ugosalia nande chibeza cha ungukulira ari kyonzi bi gabana tote nenda mungu atete tikoroge ngobyo katai no iri kubyo ngobira na mayo ninde tumusongoka atirisi umete tata nyome tikike na tata ugusenga turi kwegukingo gotebi ngodebiga tigana umuntu uri tabia bwate ni mbe igu mede ndino muntu ngoro uchuguzi inyure kimangani wedding abamura bakari kurwana bakukana jikobi singa yaye bono na ule na wedding gete ayekerekero ko kumukatira ngikwarengerere njedina mukatira njenenda na ngotinga ki itabie gonya gojanda mura bande patikana pi abarende musiko narori nini tumusani ngori mwazomete na Uri amazo somena uruna bangi is pabon ngakitenera bisi ba ngiyakora injira nera kongoki ibono na tebire tinde tyo yo tagite ba apa mura bangi bono kita no musani ono tete kongo mura gara mutikana sawa ndete lispa bono ite na moso metenere mumanye ne buje alizi boto za kaile nere na mutikani ile grazi mega amoro kimati si bono njira nde yura amporoke nelijigwa yiga ngite no mete buno kugereri binde binto ka lispa ikinege ndoraisi haya oyu tayari oyu ale box yawe meuna po tayari binde bire sawa na tutanya ko gendo bono jindo jadi yako gendo tayari ale box ego hakuna haja nimjabie mstari hakuna haja oyu tayari ale box na tukianza kurugo boka mambi utari ko madegende oyu tayari ale box na wako ngaka chipusu lioka neki yake gabu moto abe oli ona wewe ndingi na matekete na watinga ki ndinga dengo konye yani achana nini kujijaja ifa ezinyomba tajuana uno muntu muronga na gutebinje nuchuria na oya kwa wire jackpot digo bono ndingo manyora nero lero marago lero tosene kanisa kwenda ena lengire aboko monyora una bagutuka uliko toka kwa yengo liko kongumo uliko toka kwa enda hizi bono mburuka ni chukua jichunga kile diri hiyo para baba manyora sawa igendo wako na niki ona yako ngatia ni nguli credit mwakile simi mata inga kete teni teje boniga ngokwandi tu taranji tukuragira ranji imi tumungira nimete kunankumusuna ke sawa ayabano DJ yebete lakini mora yare karaiba uri no mundu ro sari cinga kijago agusaliye ko nabarinde no Mrembo no mai lakini bono maite squeeze ndo kurigire Mrembo kije kurigire ndo ke yani umati waro kor umati waro yake barinde ngangu ngainole ngotiki man ayagisi bere mpaka mugwara ne mna statiki etiki uri tingu kwa taikende gyo uri bitomborongeze ndege tukwenda gaji duka ngiti mami stingi kitega ko batinde kinsa sawa ayika to kinsi mirende kuno koraiga ayika ayetigani ayisi bere binde biro borongi
Sawa ite ngende nyinya kuri kimestari yani menye tibinte bya ya. Ya ngendo likere mistari ka likere izaka ligi mwe kukuji kayo ko tajo ko soma pepi gali. Ai vika. Ya na kingo sikire to moisia. Ai bono ikabu ya Tukua naye. Sawa sawa. Shura tanta ile kabisa. Yani ata ite mwana ata ite lisima. Bono otigairi kwanda inja tangete. Kora umpuga na pato. Haya. Hizi ba. Yes. Mototo nake. Mbiyani. Njembu yande. Na tira iga. Kora tera mokwani ibinte binge inishoti ngakiyogenda. Mbiyani. Njembu yande. No, mbura no meteri lakini meda mutukura mange to somene na kuru sukuru ngokora kieza bwege songo goja. Ya ba kwaje to kwa mademulende no mokongu ali ngwa kaigu. No. Mbura no meteri musho tukura tara nero yo. Mageka. Iwe. Bwana. Ndio baba bakungu sana. Ise kwenye jerari. Ngaite historia yako kereta bo. Ndabe yani wewe. Ise na togete gakuiba. Akabere jere myaka 15. Bwana musho na story ya ngiringi igara ndakini bwana. Iriyo. Musho ne gwita ko ne story getinga na dita kwa nae. Ndiga nje kwa ndio jose getinge ngogeti. Maide nje ningo sikete sana. Musho story ya ngiringi. Chusiga musikina aria asamba amongete bakenda sobo utuko musho akaboka akamwembora akamuita bwana chombo chako kimotoni ukolije iko moja ninga bwana kwa sekiringa wachandikire bwembu yanje ngati kama ni mwanje tena ngorera iko bodi omajoria oria ya mama yete na tete kumosambira ta ngorera iko igu tenga kumosambira ngitekera ngokokonya kemana nabo ngo monchora bo montonta ite omonyare otoboe inkigera na bange batabire lakini to gweta nje no monga aya lisi pamaete orupipi tu purura sari paka tu apora ku nge yonyore tai omineti abanda mbere uche lakini ali aro wachandikire tinda chanda nje ngotie kemana mete kera ngorera bo no roche igu jumete mete kikokote njari ne fact no muyande ngikana jire ukwebero bobisi ori bona nayo mobepi nje no mobe murume no nakiwo cha kumwiro bobisi botai amate ngokonya mete kenyoronge kukwanetie to gongonya to gongonya kemana no roche boga to gongonya nabo kwaro kabisa tingokonya kabisa nje bunandiga njeke bikinta gokonya bono nkiurangonye kero kureri kereri ngonkiurangonye ibinde bingi bune bire ura device na koire advice kiyo ya namba tu ngo chwe ituore na okonyire na bongore rangire ukore rokire lakini kwa umire ingi bona antu baumye bwera ngona kwa mwire nenganchete njwanje nandi tari nganchete ngonjete njini nganchete amangano yonse kwanta bire na bongonya nabo kweta chora bo montonta ayo yenga inete na bange ba kwandiko kemana ngote igo ni so nderi chibulya mwana ngakiota kiti yetingo tai tonta kiti sawa nyonje tingo taketi maite karanje di na kwata ikende kana singa ningo takete adi na jo kwa device yeba okay sawa bana igo ngakiko wakore na kore tingo taketi agenda so tonta kiti tingo taketi sawa nenje tingo taketi bana ande kana linjiete ande tingo kotaka nande tingo ko nenje kabere ande tingo kotaka ayonge taye ndubi ngotaka nana kora mwezi kubekite jikobi bunayo nyakweka basaja tu bi sawa yebona genda kikukuri ngiyaru chikende ayo kora ki ayo tabi ya wonje ndo kwanyana naye tigangende gochia ganyama kweli acha kuoni naye pigenda karwa na ajire mbora akini ayo onge cha egete tabi kenya na machani na ajire gochia ade bako jonde abi Kamangi tata mate nakororire kurugari nate tukwita rero so nate gugwita tukumerana lakini nakubwate ni kiuru lakini njumbu yande ngunya gutuliza tukirata gaiga ngunya gusmoke oxygen mwana kana nakini wetu basarete kinyuru nanaki amangana ngura mangi ginyuri gini keve ndete ngani kuruga iyo bono amusiri masese no monto bono motaranere
Masese. Mushuri hapa kali kongogi. Ngo ndete ndikinjira tukogosana naye. Amangana ndete amange. Nakienge bathe. Amangana amange. Na kigo ito mwana bani. Ikabona tukunyara. Ya, timuzi mwana kiyo. Mwana kuarendo gaita. Ya, ako ngaina. Tini story ko chwa Rosel, no roche. No, mushuri metende tukogosana naye. Ngoli yindi njira na antachukuguru. Murwani sijimbe tukogosana naye. Okay. Akonge mushuri njino kumugwerangu. Tinde story kya yepe. Abara kinomete ningo anchete. Ninga ningo anchete mpe beraki. Ay. Ngaina. Ndo kwa nego kama chukunguru. Ay. Uko nyoma komuge. Ngeke squeeze. Smart yere by the way. Kiswagi chiti chikomi tapi. Ore smart. Toro abara kini bone iskeye wasali obai. Ya, mariga nalia bantu bakumanyanga ninde gasi. Ade we. Noroche. Lakini nende next time tobeka. Bono yasali obai. Lakini nome tengo chere yako. Ne tukiwacha no barende nalioko ba decent. Kwa bwekana. Kindi mate tinde timbe machano mono tabantu bakarambwa tikibesa batakipundi andi nayi byo kambwate no kitariba goni nyume ngo bekega ngo musika takumbwate nakana tengo andete kabisa mapenzi ane utasubire moto mwisho abarenda onye kutakira tingora na masese mwisho tinde story chaya bi mate ti njibuna ngomanyora iga lazima toka tane ne ande tabi ne bure kenyoro tigapi gosengo tikoma amangana ine ibura manga te awe koranga tumai tiro mate bono abuna bapisa bane batanta kiriti maya bi abutari babisa la baira bane kimaina ya mukungu aje aba iski aba muraba oyo kurukunga masese tanta kiriti maya bi atekete nchande kense tanta kiriti maya bi lakini urero tingonyora ne kinyi no mate na nganje ga nanje ningo anchete aje kwara nyangi ningo ko biga kabisa sawa ande bana tetenda konya mami kasigite matari chu ndakete ngokobeiga nditi baisi banya kunya kuchanda maiga nditi ngwetiga makwere na iga konya mami kasigite Hello guys, this is Inajoma Comedy kabisa ndani ya Ndizi TV. We like to appreciate you guys. Mmetusaidia sana, subscription, sharing, hizo zote. By the way, thank you very much. Tunasema asante. More to come. Toko basaba more subscribe to our channel. Yeah, keep sharing. Mungu atabariki. Without you hatungefika penye tumefika hapa. So amejaribu kuongea lugha ya Kikisi. So wenzetu tafadhali subscribe, share, comment hapo chini hivyo. Na by the way, kusubscribe doesn't cost you anything. Just unatap hapo na utakuwa umetupeleka mbali sana. Najua watu wengi mnaogopa YouTube. YouTube usiogope. Hata 5 pop una subscribe na kuwatch video kama 5 hivi. Nivyo basi. Na while watching, watch amalize. Asiwatch kidogo achie njiani, si ndio? Kitu ni kali hadi mwisho. Yeah. Kabisa. So thank you very much. More to come. Thank you again.